kinong maulay. Nagkarpadrit yupi, mapinsngong ha. Bangkersyan lem yang ka-candidate jong ka-National People's Party, hakane ka-MP election, kabanlong haka-katnday tarik, jong ugnay yayong Hajar Arpusaw. Ngasa stang kendit kisni, banganyo, banganled, dala kajong kamet, bangan kerpadrit, badyasyem, yakipadwa, hakeleng, jong kilay punrew tuli ki constituencies. Ngataray, kinong maulay, kilayoi, yakijing tren jonga, nakaway karensan, siya kaway pat. Padhay ni por, stang kendit por ngidon, duna sitayaw, jong katakasngi, kabangin yalet, banyasyon, yaki syap ibokodor, kijong kipadba, banjit, badbangka, yaki MP, kibanlam kemat yaki, hakayeng dorbar pelun kabangiong, ke parlimen. Hapi kinong syong kamaulay, nadantang katu katne kisimbo jingmot panyasam lem syapi. Kapaningtong, ngaay kublay, ya kajingwan jong pi katne, syakane kajaka, bansngap, ya kita kimat jing pensyay, jong kapati jongi hakmat jong pi. Hiday bandon kajing syaniak, bamanga, ngantre shitom, banpet, bangaday, kataga kesyang, kabanyarap, ya kasokar jela, bahkan pendetlot, ya kikam kijam, kibayay sa ting, nakaway kapor, syakaway pat kapor, haki election MP kibaladek. Ngakwa panpensyay syapi kinong maulay, bapiday bandon kajing syaniak hangang, bakong kalong kebe, kapaday kata kanong kenti, kapasyim yang kata kakamu, kapakilong syua kiman syua, kilapo, ya kapateng, haki terpeng kijonga, bat kiway bat kilong kebe, kibasyong, hakane kajala kabae kajongi. Kajing ajan jongpi, syangi kikme, taladay kajing terku, yakin pateng, nakaway kapor, syakaway kapor. Nganyada tingkong swaya kata, kapamenta, hakane kajok, dan kiba pengkela, bat pengkenyo, yakane kanong kenti, kiba ngiladem yo lupa, nado kipor bareng. Nganyada, ya kajat kapong, bat nganlong kaway, kabanyeng ha parlimen, bat batha, ya kari dia berok kaway, baday sang mangi, hakani kari, ilong kebe, kibayo ya kani kapuron, kabaom dan bala, bantiet da kapisa, nepen kala da kitin. Kabaan, ngakulang, bangan tray shitom, kung pangalat tray shitom, haki elections kibabon, hakabaka constituency jonga, kalapenjop yang asam dali ki election, bat ngasngaw, ngalabyang, kalong renyeng, banyatip, yaki ay, banyakhana, banyada, yakatakajat real, nakita, kijingma, kibabon, kibaap yaka, kajingdang jonga hakasortan, labon bon snap benta, kala ayanga kata kabenta, bangantip daladi, kumno kasunsyad kakadar kayat, hakata kasan berkay, ngasngaw, bangaday ban ay kublay, yakak constituency lejong kamangikot ka 16 East Shalom benta, pagilakhen, bangak kumkarong kami, ngalayo iya kata kajing kersyang lagi, bat ngala syakri hok yaki, da kajo kasur, ngam tray shitom, banpet, bangalong kajing kerku,
Hakilay pusan kalipat kiway ki constituencies lada kikersan yang porba ban penjob yang hakane ka election kiai kita kimat jeng yada kibaka kong amperin kamra syakman kabadingkong ngan tray porba ban betha bat pen I yang kesordan keme baka jela Meghalaya kalayo ya kata kajela daka jing ya tray shiton kita kinriu nong rim kibrawan lam batla ay yang I ya kane kajela kabait kajongi ngan yada ya kata bat ngan pentip sya kita kinok penyat sorkar hangte haka sorkar kebe bakinong syong jong kajela Meghalaya lado ru kinunggay kimraw kibansya banben ninong sim halakajang kari bagngin ray mangi kino kian ibakine bawan lam syangi bat kino kian ibang ide ban kentat mador da kabayat kelilang kaway kabaar ngan tray shitom ban beteng yakikam kibabha kiba ipa jongi ba pita gadet marbanyang bam kwai hadwan ublay ilawalam nakabenta kajala kajongi king LP king David ay yakahisap kajongki manba kisya jit banlong MP kung balale bhai ba pita marbanyang kakajing persyang kajongi ilala banwalam yang kata ke hospital negrims syakani kejela kay baka kong aperin kamle kan pengen mau yang kesorkar kebe baka ri kebain kejongi kadang dongkam simon ba kijaka ay sumar banyarap yang kita kinong snong kibasyong kamtam lelay hakijaka kibakandang lemba kiskims kibaper ngan duriap banpet paya kijaka ay sumar hakijaka nong kendong day ban penklan bat kap sorkar kebe kaday ban mang simon katingka nang banginla ban kembha ya kata kakwet kakya hakane kajela bait kejongi kabaar hakajenya lenti kejonga kibabon kipadpa kiot kinam baki jaka nong kendong kidang duna yaki skul he kibat ay jing hikay yaki kon kikti kijongi nang bakita kijaka kendong ru kinyo benta hakapuli kaputi nang ra yakane siya parliament bat nang diman na riya baki day bat ay yaki mang tengka kabanyarap panra ya ki college ki baper siya ki jaka nong kendong kabalay ngan duriap bangkang hakasur kabahe ha parliament ban pan nakasorkar kbe bakanyarap ya ki nongret ki jongi nidangkam bapenklan ya katerpeng jong ki nongret kasorkar MDA hakini Islam ki mahnriu tali patalay lam lenti ya kadi kasortar kilala ban ay jingyarap yakin nongret henrei kidang bon ki jinduna bat nganra ya kata ka agenda ban pet baka sortar kebe kaya rap kam terke nakabenta ki nongret nganyada ya kata ka hok jam ki nongret ban yo ya kita ki jingmantoy ki babon kung kata ka cold storage, kung kata ka agriculture hub, kung kita ki SHGs, but ki farmers groups, ki bapher, giday man pansngaw siya ka sorkar kume, ba kajala ka jongi, nyaw 4%, jom kinong snong, day kinong rep, tunged mapi, iba siyang pelun jom kakamtam kani ka constituency malay pagkakong aperin kanumbang soot hapo parliament
Kawai kajing yo kajong nga kajing tip ha kajing yat yung nga saudong kalong kajing dongkam bandran kerke ya ka college kabakikot ka medical college gila dongkam kerke ya ka medical college namar kijak ka ay sumarjongi bakikot kijongi kibakwa banpuli ya ka MBBS kisyan jinjar banyo ya kisit bat khamtam ban iyala kajang kasnang ban laywat ya kata kajing nang jing start ban long doktor syaki jaka ki bajngai ngatrai sitam ban ra ya kata syap parliament ban nakarmen bahakawai kasni hagis nem ki ban sawam ngan sala ban pen orlong ya kata nang baki jaka ai sumar ki jongi ki patma ki jongi kinyo mentoy nakata ngakwa ru panyatho yapi bahaka jing yad lenti jonga nagisnong ki babon baha ngayo i pawala ka sarkar FDA 1 bat ka sarkar FDA 2 kalap tray bomba ban penbahaya ki lenti ki sengkem siya ki jakanong gendong kaladay kapor baka Meghalaya ka Shillong seat kadai bat jing ya ka MVP ban ra ya ka ni ban yalam ya ka ni siya kuman nang maginyo ya ka mountain ka kabakam he ban yo ya kita kisurat kilenti kisengkil kuparalak kibasyang hangni hamalay jin bandalong ngalayalaplang yupi siya kita kijaka kibadang dongkam ya kata kalenti kasengkil jin na pinalawan bat na siya marmam jin na pinalawan bat na siya kitang jay tihil sudna saipon idang dongkam ya kisurat kibabon bat ngalong siyong tat ngan yen ngan krem nakabanta kajala kabae kajongi sa kaway de kadon kajing kano baka BJP baka MPP kaday kajo nga taray kinong snong jong kawan silong parliamentary seat kinambit yakata kakhana bat kanya election lada kalong kunta kajing kali jong ayap hi kinong snong kamolay balay how arhajab arhulay man iway pa iway i constituency the BJP kalami penmi candidate ha ka MLA election kata ka BJP kalas ngogay paya ka makamla makamrum siya ka jala ka jongi bati mam bati kwa panyaram ya kata ka NDA partner ka jongi mangi INPP ngim kantat ya ka jingkersan jongno ru